Sekusuka umsindo isiqiniseko ezama ukuphika ukuthi wayegxeke uGantsheni ngoDisemba wathi lento ayenzile noma-ke indlela acule ngayo yehlise izinga lakhe. Sawubona kuphi nakuphi la kufinya khona lo mbuzo njengamanje kubingelelayo yini mathinta wacibisa intombi zomqamela amehla abanye baqamela imali thubuwazi. Ngana kwethu ungabe usuku lakho luqala ngicathanze kulungele upress subscribe button ushare uphinde ucomment ukhuluma nakho wonke uma usubscribe ayikumala kuhamba so senze ukuthi kube wena oqala uthola notification mase kufakele video phambili. Ingane zawethu njengoba sazi-ke ukuthi ey'nkundleni zokuxhumana hleli zenzeka isikakhulukazi laphana ku-TikTok ngoba abantu sebeyakwazi ukuvoice out bekhulume yonke into abafisa ukuyikhuluma. Usiqiniseko ngoDisemba ukhulume ejaja ama-albhamu walifaka nekaGantsheni wathi cha akafaki ipharishi lakhe inhlabathi kodwa Gatsheni, Ndlovu, Boyabenyathi, ungangizwa kabi. Angifaki inhlabathi epharishini lakho kodwa ungavumi. Awulungiselele iphutha lelo lenzile. Ngiyacela ukuthi ulilungise ngonyaka ozayo. Ngiyazi mani phethe mina niphethe ofakazi ngilanda ngisho endala mina evideo ekuyiyona mawukuthi usufuna nje ukuthi ngathi unyusa inhlonza nyomusa amadlebe ngikulandele endala kanti njengamanje isiqiniseko into ekuyiyona esabalele inkundla zokuxhumana ukuthi uzama ukuncoma kodwa futhi wayekade ephikile ukuthi uGantsheni kunengoma engasibe khona kanti uthema incoma wathi umkhumbuza abantu ukuthi hayi bo ngani wena ngoDisemba wathi uGantsheni uyabhimba. Ngiyakhumbula nami kwaze kwafakaza yena omunye womalume abayibiza ngomalume laphana ku-TikTok uBongani, angisazi sibongo kahle ukuthi ungwakabani, washo wathi cha usiqiniseke ngathi usefuna ukuphatha. Ividiyo la ngayifaka khona la ku-YouTube ukuthi-ke engathi Kumhlaziyi kuthiwa usefuna ukuphatha njengamanje. So njengamanje yena uzama ukuyiqhelelanisa noma uzama ukuthi engathi lento wayeyikhuluma noma mhlambe umuntu njengoba sebembuyisela manje seku-wrong umuntu owuyena omvuselayo noma umuntu omkhumbuzayo ukuthi wathini yena kahle kahle wayezama ukusho ukuthi ngana wethu uthe usiqiniseko Lana-ke lento yokuthi umfana usakaza amasende lapha emakhishini ulayele iy'ndaba zonyoko anti bakho ogogo bakho odadewenu ihlupha lana-ke lento ngoba njengamanje uya-affecteka ngempela usufuna abantu ukujika isitori sibe ngale ndlela wena ofisa ukuthi sibe ngakhona. Kuyisitayela sikaGantsheni akekho ngazo ukuthi ucula sabhimba, akekho ngakwazi lokho. Ma umuntu owulalela kahle umculo wazi kahle ukuthi uGantsheni kuyisitayela sakhe lokho ukucula sabhimba. Siyazi ukuthi uGantsheni uyi-combination kaMfiliseni, uyi-combination kaMkhathazi, like ubathatha labo bantu ababeke la mhlambe nobani nje kona sengikhohle ukuthi nobani, but nje uGantsheni kuyisitayela sakhe ukuthi ashiye insimbi ahlangane nazo kuma-backings. Isitayela sikaGantsheni leso. Kodwa njengamanje usufuna ukuthola isiqiniseko mubi uzufuna abantu ukufeza inhloso zakho ngoba nakho inkinga ayikho ngoGantsheni, unayo inkinga yakhe eseceleni uyayazi wena, usineka nje inkulu le ndaba uyayazi mbombo wakho. So ngane kwethu ngale nje ukuba umhlaziyi noma ngale njengombukeli wena usiqiniseko njengoba wayethi laphana kuGantsheni akalungise wayethi akalungiseni ngoba wagcina ngokusho kanje uzojwayela ukuthi usiqiniseko uma uthi impela akakuncomanga wathi lungisa ingoba mhlawumbe usuke kukhona la ugeje khona ingoma noma kukhona la ubhimbe khona njengoba-ke ividiyo ebisabalele angisakwazanga ukuthi ngiyithole ividiyo la ubeyincoma khona usiqiniseko ukuthi cha engathi impela kuza kahle laphana kuGantsheni njengoba bese bemkhumbuza ukuthi ingani wena wathi uGantsheni uyabhimba ngoDisemba njengoba sebuye seyivikela esethi akekho ngazi ukuthi uGantsheni ucula sakubhimba. Iwena nje ngale nhlansi usayibonile ubani o-wrong la umkhomenti noma umhlaziyi. Ngizuvo lakho laphana kwe-comment section ungakhohlwa uku-like ushare uphinde ucomment ukhuluma nakho konke uma usubscriber ayikho imali kuhamba so senzela ukuthi ube wena oqala uthola notification mase ufaka le video hamba phambili. Thank you.